UMLA Kamang Karwat Constituency uba renekton lingdo tongkar ula kentui kipat ba bagi de banet banwa jingtip syaki office sarkar khana bagi nyo jingtip syapang ki scheme sarkar ki bapher ula kenturu e kinong rab bagi de banet mi syakatana trekam jongka agriculture khana bagi nyo e jingtip halor ki scheme ha karep karyang ula ongru bakatana agriculture kawanra e shibun ki sembai ki bansam syaki pat ba hende kini ki syukut e namar ba amdan bawan mi haga jo kapor ula ajing modru ikipat ba kamau Karwat constituency haba ki wan chiyo makarwat ki de banlet mi syaki ki office trekam khnam ba onyo e ki jimentoy haga ni kasngi nakaliang UMLA ula yoru bansa mi ki tin sop yeng syaki south patali gilong yeng ki ba haba po kamau Karwat CNRD block kabalong naga chief minister's housing assistance program jongsnam 8000 kulai 8000 pusau hakan ni singila ya dan langru video kamau Karwat uba ai lauriniang uba Dominic Shangpliang chairman ka block housing committee kinong yo benta bat kiwe namar ke jing bomi trelang bat ka office sarkar ko pher bagidan kalon kami ni bagi trelang bar kalon kami bagi duan jingtip kidon teten ki jing motoi ke bagi ban yo hari habang nim yo jingtip tare ngumat jingtip ngim la ban yo jing motoi sarkar kidon bon ki office sarkar hagar ni district har kota ke jongi so ha ban ni ha po office horticulture kidon ki ki jingrap namta kidon rap nakamta kidon rap samsar bat namta ki kiwe ki jingrap ke baru ki scheme ka pher kidon nak nakaling ka agriculture kawanra ki sambai ban ai panba badon sambai ki support namar omdon bawan me office tikeci ketujuh kalau habak wan yo mokora khamta mi kisni yo kini ki officer ki lele ban yodon be hangne haki office ban shong haki ki office yo ki sobha baled me lele wala tenteng midon ki jisngoong bang nga kababe nga ubabe kumno le office tele habak hile rong ka office kamele ki bon ki khasi jongi omdon kam mane ekran pharang mane ekran kha ya kran naktin maram jongi ko bon ki sotho ya katin jongi dari kita mangkok aji mo ni banajung banajmi banyo banwat ki sitik kidon ki ki jing mentoy na kabata ki paipa bandai ta kata kabala ban longi ni bagi lak banyo kita ki scheme ki ba bunjat ki ba don nagaleng sokan hoy kidon ki suno mesim haten ha ka bagi tip badan don ki paipa jongi ki ba om trek watang ban enrol lambak adahat kabanong ka jidulong ki ba pon ki baro nom yo syu ki jing mentoy kamtam kena ki kam sisni ya kebangiyo kabainong kabay balas pasni handre na ki pai ba ni kim tre bansyam adha tong yetip bahado unta na kaling sarkar India kam sim la ai kan kono ka relaxation ban ong ba ikinong na khalaya om lele da om shan adha kumbal mata baro ki kam ki ling ber adha bat ngim yo shu kilo jimutoy ladang shan adha gisko se ladang ki breu jungi ki bayalam baklai ki breu ki baloi loy ban kesu tho baklai ban penting watang masyan ka adhar berpenting aku abaloi pi habakot jo kasngi omdan jing mentoy ruem kan don tekan jingdu nong sudah ya ki pajba ki bongchan adhar bab tutip ya gede aku abai tu lupa pi basisin kasngi kini ki bapen shan adhar ki shan adhar ni tikat mentoy ayo bandu nong da kisnam hakabaki nom yo jo mentoy buta kan bahadir pandai kisah shan de ki adhar anda kisah tu orang si tip balai ngan cuting bit lumne haba barok ke shana ha kan sadon bet kapor yang makin saperkha kan sadon kapor yang makin som si ke jing bit jonga la kata posna makan shana ha ya fumyo je mutoi balai ka sukhiya mai kata namar kala ji asiset ya ke bagian pun bos khem yo ilong kami ilawan me bagil ong badon kam adhar yang babu la kan don kata skim ke balong makin shu ai bet mapi tengah trek